Iby'ingenzi kuri Rwanda, umwe mu mijyi ihenze ku isi. Kuva mu 2002 Rwanda yavuzwe cyane muri politike mpuzamahanga bitewe ahanini n'uruhare ubuyobozi bwa Angola bugira mu guharanira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Afurika muri rusange. Ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibera muri Angola kuva muri uwo mwaka, ndetse byitiriwe umurwa mukuru wa Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ateganya kugira uruzinduko rwa mbere muri Afurika nk'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024. Rwanda ni wo mujyi azakirirwamo na mugenzi uyobora Angola Joao Lourenço. Uyu mujyi uteye amabengeza bitewe n'ubwiza nyaburanga ufite buterwa ahanini no kuba ukora ku nyanja ya Atlantique. Ariko ku rundi ruhande ni uhenze cyane muri Angola bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Uyu mujyi wabanje kwitwa São Paulo da Assunção do Rwanda, wavumbuwe n'umunyaportugal Paulo Dias do Nave mu 1576. Mu 1950 wari umaze guturamo abagera ku 138,813. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abawutuye ubu ngubu ari 3.86% ku mpuzandengo ya buri mwaka. Rwanda yubakiwe ubushobozi bwo guturamo abantu 500,000, ariko ubu bamaze kugera kuri miliyoni 9 zirenga muri miliyoni 35 z'abaturage muri Angola yose. Muri 2020 ikigo African Cities Research Consortium gikora ubushakashatsi ku mijyi yo muri Afurika cyagaragaje ko Rwanda ari umujyi wa 4 utuwe cyane muri Afurika, inyuma ya Cairo mu Misiri, Lagos muri Nigeria na Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igicumbi cy'inganda, ibikorwa by'ubucuruzi, amahoteli, inzego za politiki n'imiryango ishingiye ku myemerere, ariko kuwubamo bisaba kuba wifite kuko birahenze cyane. Kurara ijoro rimwe muri hoteli imwe mu zikomeye Rwanda bisaba kwishyura amadolari ya Amerika ari hagati ya 250 na 485, mu gihe isahani imwe muri resitora ikomeye muri uyu mujyi yishyurwa ari hagati ya 18 na 35. Mu by'ukuri urumva ko ari umujyi uhenze cyane. Raporo y'umuryango w'abibumbye ku mibereho y'abaturage igaragaza ko muri rusange umuturage wa Angola atungwa n'amadolari 2 kugeza kuri 15 ku munsi. Raporo ya Banki Nyafurika itsura amajyambere yagaragaje ko ikibazo cy'ubushomeri muri Angola kiri ku rugero rwa 29.6%. Muri raporo n'indi ibikubiye muri iyi raporo n'indi mpamvu igaragaza uburyo kuba i Rwanda bigoye, kuko bisaba kuba ufite akazi kakwinjiriza amafaranga ahagije, si y'abashomeri ahubwo ni y'abantu bagafashe. Umunyaportugal João Saraiva ufite hoteli Rwanda yagaragaje ko amafaranga muri uyu mujyi nta gaciro ahabwa, bitandukanye no mu yindi mijyi. Saraiva yagize ati, hari imijyi aho amafaranga ahabwa agaciro kanini, ariko hano i Rwanda bisa naho amafaranga atakaza agaciro buri munsi. Rwanda irimo ubucucike bw'abaturage ugereranije n'indi mijyi mu bihugu byo ku isi. Inzobere mu bukungu ikorera Rwanda, Francisco Chivera, yasobanuye ikinyamakuru The East African ko uyu mujyi uhenze bitewe n'uko urimo ibintu byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Kugira ngo imibereho yaho yorohe, Chivera abona bikwiye ko leta yashyira imbaraga mu kubaka n'iyindi mijyi, zimwe mu nzego zigakurwa i Rwanda kugira ngo abaturage badakomeza kuyimukiramo. Nk'uko muri kubibona ku mafoto, urabona ko ari umujyi mwiza n'ukuri. Nk'icyo gishushanyo uri kubona, urabona ni ikibumbano cyahawe izina rya São Paulo da Assunção do Rwanda ryo ku bwa Paulo Dias Noves. Ngira ngo nk'uko uri kubibona, urabona iriya nyubako iriho umugabo uri kuzamura idarapo. Icyo ni icya mbere. Reka nkwereke icya kabiri. Ngira ngo urabibona ko Rwanda ari umujyi udasanzwe ndetse ufite ubudasa. Nk'uko uri kubibona ku mafoto, urabona ko ari umujyi udasanzwe muri rusange. Nk'uko uri kubibona rero, Angola urabona ko ari umujyi, kiriya ni ikibumbano cyahawe izina rya São Paulo da Assunção do Rwanda. Iyo umanutse rero, urabona ko ari umujyi mu by'ukuri udasanzwe. Urabona ko noneho urabona ko
ku mafoto ngira ngo uri kubibona. Urabona uyu nguyu, urabona ko uyu nguyu ari umujyi. Uyu ni umujyi urimo imiturirwa miremire cyane. Ni umujyi urimo imiturirwa miremire, ngira ngo uri kubibona. Ngira ngo uri kubibona kabisa, ngira ngo uri kubibona. Bariya ni abaturage, ni abatuye umujyi bajya babyina imbyino gakondo zizihiza umuco gakondo wabo. Bibona ko ari umujyi kabisa udasanzwe. Ya ni ingoro nshingamategeko y'igihugu cya Angola. Iyi nyubako rero uri kubona, iyi nyubako aha hazwi nka Chica de Arita. Ni igice kirimo inzu zikomeye zubatswe mu gihe cy'ubukoroni. Ngira ngo uri kubibona kabisa ko ari umujyi. Urabona bari abantu bari ku nyanja ya Atlantika, baba bahaserukiye ku mucanga. Urabona ko ari umubare w'abantu benshi mu by'ukuri baba bahaje kugira ngo bishimishe. Urabona higanjemo urubyiruko cyane cyane, ariko urabona ko umubare wabo ari munini cyane. Ngibi rero ibigize umurwa mukuru Rwanda, akaba ari wo mujyi uhenze kurusha iyindi muri Afurika nk'uko bigaragara, cyane ko unakora ku nyanja ya Atlantique. Iriya rero ni ingoro nteko nshingamategeko y'igihugu cya Rwanda. Uriya byose ni ubwiza nyaburanga bw'igihugu cya Rwanda. Ni umujyi uhenze ukomeye, uhenze kuwubamo bitewe n'uko wegereye n'inyanja birumvikana. Biteganyijwe ko rero muri uyu mwaka wa 2024 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaza muri Afurika, ariko bikaba biri kuvugwa ko uyu mujyi ari wo azakirirwamo. Uyu mujyi ni wo azakirirwamo birumvikana. Urabona ko mu by'ukuri ari umujyi, ni umujyi uteye amabengeza. Ushobora kujya kuri Google ukandikamo Rwanda City, hanyuma ukirebera kabisa. Mwe mujya muvuga ngo u Rwanda rwacu ngo rurarenze ngiki, ugeze muri Rwanda ukareba umujyi waho ukuntu usa, isuku ufite, ukuntu wegereye amazi, uhita ubona ko mu by'ukuri ibyo muba muvuga rimwe na rimwe mwibeshya. Igihugu cyacu ni cyiza, gifite isuku, ariko mu by'ukuri hari imijyi iteye ubwoba rwose utatinya kuvuga ko irenze igihugu cyacu. Gusa natwe tugomba kugera kuri uru rwego uko byagenda kose. Urabibona ko ari umujyi uteye amabengeza. Urabibona kabisa ko ari umujyi mwiza cyane. Wow. Shani mwiza kabisa.